Tite Kamanzi umeze ute? Genda aho bisanzwe. Iminsi ni mibi. Ntabwo mvuze ko ari mibi, ndavuze ni iby'iyi minsi. Ubwo abantu bashaka kwibaza bati se Muzehe Tito byamugendekeye bite? Reka tubyite ibisanzwe wenda kugira ngo biye gukomera. Kugira ngo twaye kubyogagiza. Yego. Hari abakwikanga koko bakavuga bati byagenze bite wa mugani. Ni ibisanzwe kugira ngo byumvikane neza. Yego, hanyuma ingingo nyamukuru amakuru ari kuvuga ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ni menshi, ariko reka dusa noneho nk'abinjira mu busesenguzi turebera hamwe umugambi wo gutera u Rwanda uburyo wacuzwe, ndetse n'uburyo n'aka kanya uri kwityazo kubera ko abari kuwucura rwose barashishikaye, ariko kandi hari n'abaje babihakana. Reka duhere ku ngingo y'ibyatangajwe na Maxime Prevot, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi akaba na minisitiri w'intebe wungirije. Muzehe Tito, wumvise ko Ububiligi buvugwa mu mugambi wo gushyigikira Uburundi n'ubundi buvugwaho gushyigikira Uburundi mu mugambi wo gutera u Rwanda, warabyumvise? Narabyego. Wabyumvise ute? Amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, yanke mu bitangazamakuru bitandukanye. Wabyumvise ute? Mbere byaransekeje. Byaransekeje kumva Uburundi bushobora kwibwira ko bugategura kuba bwatera u Rwanda. Yego. Kokora wenda iyo bavuga yuko erega gutera ni ikintu n'irindi jambo, iyo bavuga wenda yuko bajya bahungabanya umutekano w'u Rwanda, bashyigikira abahungabanya umutekano w'u Rwanda, ibyo byakumvikana. Ariko gutera ari ibintu bumva n'umuntu utinyitse kubivuga wenda ukumva niko bakora ngo ntabwo uzi ibyo uvuze, nabo ntabwo barikoresha kuko batabisobanukiwe, ariko babisobanukiwe ntibarikoresha. Ariko nanone burya ntabwo bakwirengagiza indi urivuga ngo nuko ari umwana cyangwa se ngo iravuga nkuru, ntabwo kubivugira ukuri, ntabwo ivugira ubusa. Bati ntabwo urivugira ubusa, ariko niba byaba ukuri umuntu yabahakariye yavuga ngo nta kibazo ni muze. Ariko niba koko ari nabyo, yego, dukurikije uko bivugwa, niba ari nabyo, yego, gusa hari ibintu by'ibimenyetso bisa nk'ibiba bigaragara. Ibyo rero biramutse ari byo rwose, nubwo nta mutumaho cyangwa muburire, umubura ariko yarawuhawe. Ndavuga General Neva yahawe umuburo n'abaperezida. Ubwo rero byo nshaka twinjiramo, byavuzwe ko aho ngaho ntabwo ndahagera. Yego, ndavuga ibyo twiyumvira. Noneho nari nkubwiye hari n'ibimenyetso noneho bisa nk'ibyigaragaza. Yego. Ariko koko niba n'abamuhaye umuburo ari bishyu, yego, iyo bicecekera bakaryuma, bicecekera ubundi kana gatarakandagira mu gicaniro kagira ngo umwotsi isumurire. Hanyuma ubwo ndagira ngo dutangire turebera hamwe ibitangazwa n'Ububiligi ahangaha. Tutajya ku by'Ububiligi, yego, mu Burundi hari ibimenyetso byagaragaye, nk'imvugo zuriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo. Yego. Icya kabiri, ibikorwa byagaragaye by'intwaro zinjizwe mu Burundi, abantu batanga amakuru, bagaragaza amafoto, ibyo bikamyo biza bikitoza bikongera bigakata. Izo kata zose ukibaza aba bantu ntabiki bavuga, bari barangije ikosi mu Burundi iki, nuko numvise ngo nabo batangiye gusubiranamo. Yego. Nuko nta rwagwa ngo tubagurire bakomereza. Yego. Hanyuma rero agahoma munwa abutuntu tubiri dukomeye twagaragaye. Aho makuru ntarahagarara bagiye ariko nabonye avuga yuko perezida wa Uganda yaburiye ndayishimiye. Yego. Nanone ariko uyu minisitiri w'intebe w'Ububiligi Maxime Prevot, ububanyi n'amahanga ni Albert Shingiro. Yego. Bati
ibi bintu nibyo reka nawe arahakana. Ibyo bintu ni nko kwitanga mu manyama, ubundi byarinze bimugeraho gute nawe ubwo akarinda yandika bihakana iki? Oya, ni tweet ni amakuru yaramaze iminsi avugwa, ariko noneho hari uwanditse kuri Twitter kuri post yari yashyizeho, sinzi icyo yavugagaho, ariko aramubwira ati twamenye hari amakuru avuga yuko igihugu cyanyu kiri guha ubufasha Burundi mu mugambi wo gutera u Rwanda. Rero we yaje abihakana, turaje turebera hamwe ibikuye mu itangazo yashyize hanze. Ubwo rero perezida w'u Burundi Ndayishimiye uyu muburo yahawe, biravuga ko mbere yuko yerekeza muri hari Iwagadugu muri Burkina Faso, hari amakuru avuga ko ngo n'ubundi ibyo yaragiye kuganira na Traoré harimo kuba ngo yaragiye kumubaza ngo bigenda bite kugira ngo ubutegetsi bw'ikindi gihugu bukurweho, byagenda bite, hasabwa iki, nihe strategy yakoreshwa. Ngo niyo mpamvu yari yaruzinguka, bivugwa ko yamugira inama. Sinahamya ko Traoré ariwe wabivuga, kandi na Sebarundi ntiyabitangaza. Ariko icyatunguye abantu nuko urwego arimo rwa Union Africaine no mu bintu atari yatumiwe cyangwa se bitamureba, nta gisobanuro cyari cyamujyanye. Ubwo rero abakeka ibyo ngibyo ntabwo baba bari kure y'ukuri. Perezida Museveni yaramwihamagariye mbere yuko yerekeza hariya muri Burkina Faso, aramubwira ati ariko sinawe gusa ariko na William Ruto yaramuvugishije mbere gato. Museveni aramubwira ati ariko ushaka gutera u Rwanda, ati ntibizaguhira. Arumva bamusaba kwitondera uyu mugambi. Ubwo ni umugambi afatanyije n'igihugu cya Congo, Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na FDLR. Birumvikana ko abagize P5 se babura kandi. Hanyuma bikumvikana ko rwose Ububiligi buri inyuma y'uyu mugambi ndetse buri hejuru ku isonga. Ikindi, Perezida William Ruto wa Kenya nawe yaramubwiye ati sigaho, we kwirahuriraho amakara, sigaho niba wikunda rwose yukikungurira, sigaho. Aramubwira ati nyaboneka gutera u Rwanda ni nko kwitera, bisobanura ni nko kwiyica, ni nko kwiyahura, sigaho rekera. Ariko Ndayishimiye we umugambi aracyakomeje na maginga ya, nyamara bimwe mu bihugu bivugwa ko yahungiramo ni bimwe mu bizamufasha n'ubundi muri uyu mugambi, harimo Tanzania. Ariko kandi Museveni yari yamubwiye ati rwose niba uva kuzatera u Rwanda mu minsi 3 gusa, intambara izaba yageze iwawe Bujumbura ari hiri kubera. Aka kanya ndagira ngo nkubaze, Ndayishimiye uyu mubura arawumva cyangwa arakomeza n'ubundi umujyo we ukurikije amatwara ye? Ashobora no kubikora ntibimuhire, ntiyirirwa nagera no mu Rwanda. Yego agahura n'uruva gusenya kandi atiriwe agera no mu Rwanda, ariko yabigerageje kuko ashobora gushaka kugera mu Rwanda agahura n'urukuta ntibimukundire, kandi akaba yishigishira igikoma azasoma nyine. Nyuma y'uko u Rwanda rucanye umubano n'Ububiligi, umwaka ushize waranzwe n'izo nkuru muri diplomasi, aka kanya ni iyihe myitwarire ubona Ububiligi buri kugaragaza mu mubano n'u Rwanda nyuma y'uko bicanye mu bihugu byombi bicanye umubano? Hanyuma umbwira aho byahurira no kuba Ububiligi bwakwenyegeza uyu mugambi. Ububiligi buri mu gihirahiro kinakomeye, kubera ko niba u Rwanda rushyigikiye amahoro muri kariya gace, yego, cyangwa se muri aka karere duherereye, yego, ariko Ububiligi bukaba butabishyigikiye, butanashyigikiye n'amahoro y'u Rwanda n'umutekano w'u Rwanda. Ntabwo rero u Rwanda kuba rufite umutekano ubu ngubu Ububiligi bibagwa amahoro, yego, birababaza. Icya kabiri, amahoro bashyashyana bagira ngo bagarure n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububiligi budafitemo uruhare ruzwi rufatika, yego, birababaza, kandi u Rwanda rwo rukaba rufitemo urwo ruhare, yego. Hano tuvuga Ububiligi ujye wumva Uburayi muri rusange, European Union, Karwana hakavuga Ububiligi, ariko kita rusange n'Uburayi.
yego rero kuko n'ibyo bihano u Rwanda rufatirwa kenshi rufatirwa n'iyo miryango y'u Burayi usanga ari Ububiligi bwakoze ubukangurambaga. nyine rero Ububiligi bumeze nabi, burarwaye, burarembye, kubona icyo nakwita diru yabo irimo gupfa, diru yabo yo gufasha gushyigikira FDL n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri kiriya gihugu, ndetse no gukorana n'ingabo bamwe mu bakomeye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Buriya rero sibuna. Burya sibuna. Ububiligi ushobora kuba bwarashutswe n'ibyo bwasote. Yego. Basahuye bakananirwa, bakumva ko nta kibazo igihe icyo ari cyo cyose bashakira, ariko bashobora kuba barisanze amazi yararenze inkombe. Yego. Usibye kurwana umuhererezo gusa. Bakaba rero aribwo kuvuga bati gutu Rwanda dushobora kumara ukwezi abiri ruraho umutekano warwo utahungabana. Ntabwo ibyo bintu babyumva. Yego. Ntabwo babyumva. Ubu rero abo ni abashoramari mu mutekano muke w'ibyo bihugu. Ntabwo rero kuba ubu hagaragara agahenge k'amahoro n'umutekano byabashimisha, kandi ari barusahurira mu nduru. Yego. Urumva rero Ububiligi ntabwo bunezerewe, bwakora ibishoboka byose igihugu icyo ari cyo cyose cyakwemera ko bafatanya kigahungabanya u Rwanda bakagishyira igikoresho. Ariko wibuka ko Ububiligi buri iyo ngiyo bwose amasindi cya gihugu kiguma aho ngaho, bashobora kwigendera cya gihugu kigasigara mu mazi abira, cyane cyane u Rwanda no mu buyobozi, kubera kubishinga kandi bazi yuko badashinga. Buriya kwishinga kugira ibyo wishinga udashinga bishobora kuguhinduka. Urumva ahagarara ati Abarundi n'Abanyarwanda turi abavandimwe. Yego. Ariko mu kandi kanya imigambi ikurira u Rwanda ikabiraza. Yego. Igihe bavugiye ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, wigeze wumva ejo bundi barashe mu Rwanda mu ntuza muri Cyohoha ku ruhande rw'u Rwanda bakita abaturage b'u Rwanda. Yego. Ariko wumvise babivugaho se ntacyo u Rwanda rwavuze, ntacyo Burundi bwavuze. Rero burya ngo akaremereye ugatega iminsi, ntabwo tubiteze iminsi, ariko duteze iminsi ibyo tuvugaho turimo kubivugaho. Yego. Bose Burundi bafunze imipaka yabo yahamye, ntawe baravuga ngo dore ngo dufate mu cyuho. Ubu se koko ziriya ntwaro zatubikaturitse ejo bundi. Yego. Ikigo cya gisirikare imipaka ifunze, bazabigereka kuri inde noneho? Iyi mipaka ikakuba ifunguye, nyamara kuko baravuga ngo iyi mipaka ifunguyeho gatoya, yego, ngo abantu baratangira bagapfa. Yego. Ngo umwanzi abona urwaho nyine. Uriya minisitiri w'itumanaho yishwe nabi. Abakongo bari bagwa mu nkambi se hariya banze kurekura ngo batahe. Bari gutaha abataha uvirejo twabigarutseho. Yego. Ariko se bataje bigenze bite abantu batavugiriye abahanda? Batigaragambije. None ubwo ubushatse imipaka ifunze baritwa nande? Ko nta gitero barumva na kimwe. Yego. Kuko umukuru w'igihugu cyabo yari yandagaza akavuga ati dore twebwe turabizi neza, barashaka kunyura hano kugira ngo babone uko badutera. Yego. Ubu byakabaye byo, kuko ruriya ruhande rwa Kamanyora rwari ubu kuri we rurafunze. Yego. Kubera ko hakontororwa nande na AFC mu Ventura. Yego. Iyo bakabaye ahubwo noneho izo ngabo z'u Rwanda arizo zabona icyuho zikahanyura, zikatera Burundi n'ibyo wiboroheye. Yego. Bigaragara ko badaturutse no mu Rwanda none. Ariko ibyo bintu nta bihari. Yego. None iyo ndirimbo yaririmbaga kuko ni ikibazo. Amakuru ariho nuko ariho ahubwo barimo kujya gute, urumva ibyo babikoreraga kugira ngo abone impamvu yo kubona uko agura intwaro. Yego. Azita ko ari iz'ubwirinzi
kuko afite amakuru y'uko u Rwanda rwenda gutera u Burundi. Yego. Ubu se koko u Rwanda rurajya gukora iki mu Burundi? Ni iki umuntu atera afite akurikiye bakurikiye? Arumva baba bakurikiye iki? Ubwo ubundi icyo u Rwanda rukurikiye runahagaze ni FDL. Yego. Perezida w'Uburundi rero ni umuhamya w'uko ashobora kuba ahishe icyatesheje umutwe u Rwanda. Yego. Niba atari byo impungenge ni iziki kukwirwanaho kwabaho. Yego. Gushyiraho n'ingamba z'ubwirinzi bikagera ku byo gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Yego. Ni FDL. None ndayishimiye niba adafite FDL rero n'iki? Muri uwo mugambi nta FDL se kandi ntiwirirwa wumva bambuka bava Bujumbura baza kurwana muri Kivu y'Epfo se? Ntacyo ariko Uburundi niba banajyayo wenda bajyayo nk'abaturage n'iki, ariko nibumva bazajyayo nk'umutwe witwaje intwaro ufite gahunda yo gutesha kubangamira umutekano w'u Rwanda. Yego. Ubwo nyine uhamagaye ikijyanye maravuga agomba kuba zujuje. Yego, reka nkubwire ibyo Prevo yavuze, tubwira abakunzi bacu ibyo Maxime Prevo yavuze kuri uyu mugambi igihugu cy'Ububiligi gishinjwa gushyigikira. Yabyigaramye avuga ko igihugu cye ngo kimaze igihe, ayo makuru avuga ko igihugu cye kimaze igihe giha u Burundi ubufasha burimo intwaro zo kwifashisha nyine mu mugambi wo gutera u Rwanda. Abinyujije kuri X yahoze ari Twitter, ubwo yasubizaga umwe mu bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa X niba koko igihugu cye n'u Burundi biri mu mugambi wo gutera u Rwanda, yavuze ko ibyo ari ibinyoma, agira ati ibi birego ni ibinyoma, ati kandi nta shingiro bifite na rito, nta na rimwe habayeho kohereza intwaro zivuye mu Bubiligi zijya mu Burundi. Akomeza avuga ko atari ubwa mbere bivugwa ko Ububiligi buri kohereza intwaro mu Burundi. Ati ikibabaje nuko ubu bwoko bw'amakuru y'ibinyoma atari ubwa mbere bugaragara, akenshi abari mu nyungu z'abashaka kwenyegeza umwuka mubi haba hagati y'Ububiligi n'u Rwanda cyangwa se no mu karere muri rusange, ndetse no kubangamira imbaraga ziri gushyirwa mu biganiro no gushaka amahoro. Ati niyo mpamvu nsaba buri wese kutagwa muri uwo mutego. Uyu ni Maxime Prevo yavuze ko Ububiligi buhagaze ku kuba nta gisubizo cya gisirikare cyakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko inzira yonyine ishobora kubikemura kandi irambye ari ya politiki ishingiye ku biganiro no kugeza cyangwa se no kugera ku mahoro arambye kandi kuri bose. Ni iki wumva mu byo Prevo yavuze aha ngaha? Ubonye yaba ibyo biganiro ashimangiye yahaga ubufasha bw'inama perezida w'u Burundi akajya mu biganiro n'u Rwanda, uwo mwuka muba avuga ntiwenyegezwe ahubwo ugashira. Yego. Ubonye yaba ingabo z'Ububiligi ndetse hagaragayemo n'abapfuye mu minsi yashize baguye ku rugamba muri za Warikare bataragaragaye, icyo gihe se byari ibiganiro. Uwitwa Jimmy Louis Frandel ni Umubiligi wakoreshaga drone muri Warikare wishwe na M23. Hari n'abandi benshi bari hariya Kindu muri Maniema bajya bazanywa ku rugamba gake gake. Ejo bundi bari Buvira, irengero ryabo nayo ryari ryo niba barishwe niba barasubiye muri Maniema. Ntabwo name ariko Ububiligi bufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse nyinshi n'ibikoresho. Umugabo baramubajije bati baragushinja yuko wibye, ati barambeshera ntago nibye. Yego. Baramubaza bati kuki bagukeka? Kuki bagukeka biva kuki? Kuki bagukeka? Aburi igisubizo. Ubwo rero ibyo twabonye n'ibyo twumvise n'ibyahakanye kuki bamukeka? Kuki bamukeka? Biva kuki? Ubu rero reka tureke kumukeka. Yego. Tubimushinja se? Tureke kumukeka tubimushinja. Hari ibigaragara turamushinja se turaburana nawe ugira ngo murashwida. Ibihugu byose nakubwiye muri uyu mugambi mbere gato yo gutera u Rwanda biranze bifasha Tshisekedi kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu. Ariko kera nubwo wari mutoyi niba umwaka hari ikinyamakuru cyandikaga bashyiragamo abagabo bitaga mapengu nyuma baza kumwita ngo niba ari Kadogo.
niba bitaratangiye ariko nyuma babyitaga agenda guseka. Rero igenda gusetsa sinzi aho yagiye ariko ndumva kwa Tshisekedi hari. Yego ntabwo ari umugambi wagerwaho. Basuko waba n'umugambi cyokora wenda waba umugambi we. Haboneka nta kidashoboka. Oya hari ikidashoboka nawe urabizi ubuse wasubira ukaba uruhinja. Hanyuma ngaho mbwira rero. Oya we banza usubira aho ngaho wasubira ukaba uruhinja. Ntabwo byashoboka. Ngaho mbwira Tshisekedi ngo yasubiye Bukavu na Gomara. No narumiwe koko. Nawe ntabwo ukeka ko bishoboka. Ntabwo habaho kwivugurura kwa FRDC n'abo bambari bakarusha M23 imbaraga. Nubwiriza mutari buri kati. Yego. Hagize umuntu wagoma na Bukavu wo muri AFC M23 uko. Yavuga turi kuyinubaka. Yego. Uketse nabi, utanga gutekereje nabi. Hanyuma umugambi wo barawuhorana. Ariko ni nk'umusaza uhorana umugambi wo kuba uruhinja. Ntibishoboka. Gute yanyuze mu zihe nzira? Hanyuma nka Privo kuza avuga ibi ngibi inyuma mu gikari we wambwiraga uti ni ahubwo kuza bihakana nibwo buryo bwiza bwo kubishimangira. Rero kuko ibimenyetso by'uko ububirigi bwa buri nyuma y'uyu mugambi byagaragajwe cyangwa se byagaragariye ku makuru yavugaga ko ambasaderi w'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi hitwa Terence Ntahiraje. Ngira inama Privo. Yego. Privo yitaye mu kagozi. Yigaragaje. Yego. Iki kibazo uburyo kiremereye. Ntabwo yagombaga guhita gisubiza. Reka da. Yagomba kukihorera. Bari gutegura ikiganiro. Press conference. Yego. Hanyuma bakabibaza abanyamakuru bakabibaza bisanzwe bakabifata nk'ibintu bisanzwe. N'ibyari se mutumvise ariko uburyo yihutiye kugisubiza bisobanuye ko harimo agasobanuro gakomeye. Hanyuma rero bari gukoresha n'ikinyamakuru wenda kikandika abanyamakuru bakabyandikaho mu binyamakuru namwe mukazabibona mu binyamakuru nk'uko nawe abyumviye. Ubundi cyabyumva ni cyo kinyamakuru da. Iki kinyamakuru gifite iyihe impact kuri societe kuri iyo politike no kujya kumubaza ngo asubize. Hanyuma yagombaga kubisubiza mu buryo yego iki gitangazamakuru ariko atagiye kugira gute gusubiriza kuri TT. Yego twanzura kuri iyi ngingo ndi umudipolomate cyangwa inzobere muri byo. Ariko ako kantu yakoze kuza gusubiriza kuri TT iki kintu harimo igufwa. Ati harimo igufwa. Hanyuma Perezida Paul Kagame yaganiriye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa ubwo yari hariya ahitwa ngo ni Chanterie ni mu Bufaransa aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku miyoborere n'iterambere WPC. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru atangiye muri iyi nama murambabarira yavuze ko ibibazo byugarije Kongo n'akarere muri rusange bidashobora gukemurwa mu ijoro rimwe. Ashimangira ko hakenewe kwita ku mpamvu muzi yatumye ibibazo bibaho. Ati ibibazo ntibishobora gukemuka mu ijoro rimwe, ibibazo ntibikemurwa mu gihe gito, hakenewe kurebwa ku mpamvu muzi ya buri kimwe. Ibiganiro bigahabwa igihe kihagije kugira ngo abantu bashake igisubizo buri wese abonamo inyungu. Ni ibibazo by'amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo yakomozagaho. M23 ihanganye n'igisirikare cya Kongo byatumye umubano wa Kinshasa n'u Rwanda uzamo ibibazo ndetse binateza Uburundi nabwo donc binateza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi birimo n'u Burundi nabwo bifite ingabo muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ahaho Perezida Kagame hari ubwo yagiye kure y'ukuri. Ibyo nababwiye ubwo reka mvuge ngo ni inyongerera agaciro ku byo asanzwe ababwira. Kuko ibyo ababwira reka tubirebesha ibimenyetso. Yego. MONUSCO imaze imyaka irenga 30 hariya. Nta munsi n'umwe iyo MONUSCO nashaka ko tuhita tunayikomozaho mu minota mike isigaye. Nta munsi n'umwe baratanga raporo igaragaza impamvu z'ibibazo biri hariya ndetse nuko babona byakemuka. Barabikora nyaboneka ahubwo wenda bashinjwa kubogama. Ntabwo bakora ibyo ngibyo.
reka none se buri gihe baza bashinja u Rwanda ibibazo bihariye. Yego. None ukibaza imitwe irenga magana iba hariye. Yego. Ubuyobozi bw'u Rwanda bujya kujyaho iyo mitwe yari hasanzwe. Yego. None se u Rwanda kandi kereka niba bavuga karande y'u Rwanda kuva rwaba u Rwanda. Yego. Rero niba MONUSCO itaratanga raporo bwite isobanura mu mizi, iyo mvuga isobanura mu mizi, yego, ahubwo bavuga ngo biterwa n'u Rwanda, izo raporo twarazihaze turazizi, hanyuma ntabwo baravuga uko icyo kibazo cyakemuka. Yego. Ahubwo iteka barahengama. Ibibazo bikemurwa mbere na mbere n'abo bireba byugarije. Yego, ba nyirabyo. Iyo byanze nibwo biyambaza abandi ku ruhande nk'inshuti cyangwa ababarusha imbaraga hagomba imbaraga. Yego. MONUSCO rero si ibyo ngibyo, ahubwo iyo myaka irenga 30 icyo bibereyeho bakibereyeho. Ngewe ntabwo ntanga raporo yabo. Yego. Ariko ku rundi ruhande irya mukuru rirazinduka ntabwo biba ryagiye kureba gutya gusa. Yari rifite impamvu. Urwo rwa ruhande rumwe subirishije. Yego. Rw'ibindi. Ariko ko noneho nk'u Rwanda kuva twaba u Rwanda rushya. Yego. Niryo yari twigeze tugira agahenge. Tutavogerwa, tutahungabanyirizwa umutekano. N'abasize bakoze jenoside mu Rwanda bagahungira muri kiriya gihugu. Ese koko iyo jenoside idahagarikwa byari byiza, byari biryoshye yuko hazajya hatangwa raporo yuko nta bantu bitwa abo mu bwoko bw'abatutsi babaga mu Rwanda, barababeshyera barishye abahari cyo kora ni 5 ni 10 ngo kujya berekana ngo uko basaga. Izo nizo raporo zari zikenewe cyane. Yego. Kuba rero zarapfubijwe ntago bajya imbizi n'uwapfubije uwo mugambi, abo bose benyegeza bashegesha icyo kibazo gikemuke. Yego. Ni nabo mu buryo navuga buziguye n'ubutaziguye bagize uruhare mu gutera inkunga iyo jenoside yakorewe Abatutsi. Reka twinjire yego, urakoze cyane. Reka twinjire mu yindi ngingo tugana no ku musozo. Yitwa James Swan, ni umuyobozi wa MONUSCO. Ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ku munsi w'ejo yagira uruzinduko i Goma aganira n'abayobozi ba AFCM 23 baganira ku iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Congo. Hanyuma ni ibiganiro byabereye muri Serena Hotel byitabirwa na James Swan, nyine ni umunyamerika wasimbuye Bintou Keita. Hano uruzinduko rwa mbere yaragiye mu mujyi wa Goma cyangwa se mu matware ya M23 kuko akazi ke yagatangira urebye hariya Ibeni mu matware ya FARDC. Hari icyicaro gikuru cya guverineri wa Kivu ya ruguru kurane rwa guverinoma Kinshasa, Somo Kakule, baraganira. Hanyuma no kuri M23 baganiriye. Ariko noneho ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gikomeje kugarukaho cyane mu biganiro bitandukanye, yaba iby'imontwa mu Busisi cyagarutsweho ifungurwa ryacyo. Bigaragara ko indege yari ijanye James Swan yari ya kabiri iguye kuri kiriya kibuga nyuma yuko M23 gifashe cyangwa se ifashe Goma kuva mu mpera za Mutarama 2025. Undi wahaguye numwe yarasimbuye. Yego. We yari ari mu byimbo bya n'ubundi bya Swan ariko mu buryo bw'agateganyo. Ku ruhande rwa M23 byitabiriwe n'abayobozi batandukanye baganiriye n'ubundi n'iyi ntumwa. Aka kanya mbwira bivuze iki kubona James Swan yinjira mu matware ya M23 akahinjira amahoro akahava amahoro, ndetse haganiriwe ku ngingo nk'izi ngizi n'ubundi ziganirwaho mu biganiro mpuzamahanga. Nicyo cyambere bivuze mu mvugo y'ikigereranyo uzi hanyuma gutinda. Yego. Umugabo baramukubise ariko agaragaza ko ntacyo abaye. Abo shaka yari yacumbagira itako. Yakomerekejwe, yavunwe.
nyina nta gikomere nta mubyimba aho yagiye acumbagira itako. Yego. Ageze hirya tumushenza arampamije ariko rero abo bagabo aho banyuze guturuka Kinshasa ukaza za Beni nuza ruguru ituri ukaza ukagera i Boniya. Yego. byanga bikunda aravuga ati baranyemeza ariko nta barampamije bamwe no kuvuga ngo nta pate ntakomeretse nta mubyimba ariko afitemo akantu afitemo agacumbagire afitemo agacumbagire agomba gucumbagira rero abagabo barakora boro. Yego. barakora nuko bashyigikiwe babana ko baba nuko bariya nuko bakifata nuko bashyigikiwe. Yego. ariko abashyigikira utabashyigikira ati umuti inama ariko inama zanyuze zakubusa. Yego. zo noneho ntizizapfa ubusa gusa zizapfa zinapfuye ziri bipfungane. muri make rero icyo nshaka kuvugaho icyo bivuze ni iki ngiki. Yego. iriya ndege yaguye kuri kiriya kibuga. Yego. ni umunyamahanga wagendereye kiriya gihugu mu buyobozi bwa AFM Bentro. utekereza ko nta ordre de mission bamusinyiraho? nta viza bamuterera? atwara inyandiko ziriho kashe ya M23. abanyawe abagabo ngo bemeye ubuyobozi bw'abariya abagabo. ni ukuvuga ngo aka kanya urabona M23 nk'ipfumbatiza intsinzi yashimangirwa cyangwa se kimwe mu bihamya by'intsinzi bikaba urugendo rwa James Swanigoma. iriya ntabwo ari intsinzi bashimangira, ni intsinzi bemera. hari ukwemera ugononwa, hari no kwemera kuko wemejwe. kavuga ati shati ndemeye pe akareba ubudasa ubwo bw'umutekano wifashe mu gihe M23 igenzura Goma, nyamara harahora ubwicanyi ubwo FARDC yari ihari ariko na MONUSCO ihabarizwa. ni ukwemera n'ipfunwe. reka rero mwereka agashya. biriya byabaye ubundi umuyobozi wa MONUSCO ni umukozi wa Amerika. Yego. umukozi wa Amerika tujye tureka no guca ku ruhande. rero aje mu kazi kandi agomba gukorana n'abari abagabo. Yego. ibyo yabonye yabibonye. Amerika rero irimo gutsinsurana, irimo kurwana n'Uburayi. Yego. irarwana n'Uburayi. Abanyaburayi umaze iminsi babona bayisirisinja nabo. Amerika rero iravuga ati Amerika bashatse Tshisekedi ngo kumuha ibirombe ngo byo mu burasirazuba bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. ahubwo baragetse bavuga se wowe utanga ahantu utanafite tuzareba. Yego. Amerika ibona ntibivamo. ariko gatena yaje umuyobozi wa MONUSCO mbe muri iri ngiri. Yego. abaryoshye aryoshye kandi ntabwo ibyo bizashoboka hatabayeho kumvikana gukomeye. Yego. Tshisekedi rero ubundi abahungu bararangije nitabyara inyoni zabyara ikimasa. ibintu ni bibiri. niba badapasura igihugu bazakiyobora ahubwo. ibintu ni bibiri kandi ibishoboka ni ukugipasura. biragana ku kuba Kivu zombi zakwigenga. kandi biriya bintu bavuga ngo gupasuramo ibihugu byinshi ntabwo njye mbibona. ahubwo bapasuramo ibihugu bibiri. utwo ducabucabu tumeze nk'utwisabune ntabwo dukwiye. ahandi rero bigaragara nk'aho M23 yatsinze cy'umutwe. Swan yaganiriza itangazamakuru nyuma y'ibiganiro yavuze ko yasobanuye ko ngo akanama ka Loni gashinzwe umutekano ngo kasabye ingabo za MONUSCO gushyigikira ibikorwa byo kugenzura Gahenge ngo biri mu nshingano y'urwego mpuzamahanga ruhuriweho ruvuguruye IGVM. kandi IGVM ndagira ngo mbwize ukuri ko M23 ngo bigomba kuba ifitemo intumwa. ifite abasirikare rwose bazaba bari mu bagenzura iyubahirizwa ry'Agahenge. bamaze n'igihe mu Busuwisi. Yego. bamaze n'igihe mu Busuwisi kandi kiragize bamazeyo ubwabyo ifite igisobanuro. Yego. ariko ibyo nakubwiraga barabihereranye. barabihereranye abanyaburayi.
ashaka kwihererana bariya bagabo. Yego. Ariko ibyo bashaka ntabwo wambwira yuko biri buhite bikunda, cyo kora bashobora kugira uruhande rwabo nabo. Bashobora kugira uruhande rwabo bafata, kuko hari ahantu ni hanini reka. Yego. Kandi n'umutungo ni mwinshi. Ni mwinshi n'ubushobozi bwo kuharinda burahari. Noneho bariya bagabo ikintu cyabaye. Yego. Rw'ubuyobozi bari abagabo ndavuga bariya baha imwe za Salama. Yego. Mu by'ukuri abareba kure bamaze kubona imbaraga bafite n'ibyo barimo kugeraho n'uburyo bahagaze neza. Abazungu rero barimo gutanguranwa baje mu buryo buri diplomatique. Yego. Kugira ngo undi uzaza azasange barasinye amasezerano kera. Ntagaruka. Abazungu bashobora kubikora kuriya mu rwego rwo kureba kumenya imbaraga aba bagabo bafite. Yego. Mu gihe bakibasukisha utwo tuntu bakabinjirira ahubwo ukajya kubona ukabona bati papa babihinduye ukundi. Yego. Ibyo byaragaragaye igihe Kisekedi yajyaga mu nama mu Faransa n'u Rwanda, yego bakavuga ngo nibasinyire ngo kongo ikibuga cya Goma gifungurwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ati se cya mbere n'ibitegeka yafite mu venture, ikindi ntabwo twasinyira imyanzuro abantu badahari. Dufatira abantu imyanzuro abantu badahari banayobora. Kuki mutababaza bati muvugiye u Rwanda byahe. Nibwo Kisekedi yavuga ngo batanze gukontribution ngo yiki ngo y'amafaranga yo gufasha ngo kariya gace ngo ubutabazi ngo ndetse ngo no kuhateza imbere. Ariko Kisekedi yavuga ngo miliyoni ngo 5 z'amadolari ngo zarabonetse zo gushora hari. Umbe baratera inkunga umushinga wo kugura intwaro za drone ni. Yego. Biru rero yari hari, urabona abazungu bari Goma n'ikibintu bimeze cyangwa bitangiye kujya mu buryo. Ubwo Kisekedi yazanaga zira drone aranyaruka atera Goma, gahunda yari ihari bari baziranyeho n'ubu. Yego. Kongera rero ngo n'uruzibi ko birayikururira byarangira ikintu wabo. None yego, reka ngushimire cyane Muzehe Tito. Rero hari imikino idakinwa. Ariko nanone bakareba bakavuga ati rero nitubura kimwe tubona ikindi. Yego, ntitubure byose nk'ingati imennye. Niba tunanira tuzanababuremo isoko. Bagakoresha ayo manevure yose, ariko byose urajya kureba ugasanga abahungu noneho barasa ebana bacanye ku maso baraza bakureba nyine barabakira kuko niwabira imisoko kandi nabo bafite amafaranga. Yego. Ariko Amerika nayo irareba avuga ati abanyaburayi bantangeyo. Ibi bintu bamaze uziko bamaze mu Busuwisi iminsi butiyo bamaze za Katari na Yego, iminsi 5. Nawe wumve iki kintu abazungu gituma by'akarusho muri ibiganiro byo mu Busuwisi ho hari intumwa za M23 ariko zaho zari za Kinshasa. Byarushije kugira uburemere. Hanyuma reka ngushimire cyane. Yego, murakoze cyane. Yego, arakoze cyane Muzehe Tito Kamanzi kusesenguzi yaduhaye. Kuri aya makuru twahoze tugarukaho n'ubundi, ariko noneho mu buryo bw'ubusesenguzi nizere ko mwabashije kumenya cyangwa se kumva neza aho ibintu bigana. Imana rero imuha umugisha. Hanyuma ahangaha ikinyamakuru Minembwe Capital News cyanditse ngo serious allegations emerge against FARDC and Burundian forces in Mulenge. Ngo kuvuga ngo Imurenge hagaragaye ibirego bikomeye ku ngabo ku gisirikare cya Kongo ndetse n'iki Burundi. Byumvikane ko bashaka kuba bongeye bakarikoroza mu misozi y'Imurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa ibikorwa bikomeje guteza impungenge zikomeye ku mutekano w'abaturage, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abanyamurenge, nyuma y'uko Kinshasa ejo mu biganiro by'umusisi yasinye ko itazongera kwica Abanyamurenge no ko ari aka kanya nibwo ibikora. Noneho yarushijeho amakuru aturuka mu baturage muri ako gace aravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwari irimo Wazalendo na FDLR rishinjwa kugira uruhare mu bikorwa byo gusenya no kwangiza imitungo y'abasivile. Ayo makuru kandi agaragaza ko mu bice bya Rubemba, Bidegu na Kalongi hagaragara ibikorwa byo gusambura amazu y'abaturage, aho amabati avanwaho akajyanwa ndetse hakaba no gusahura amatungo yabo.
ibi bikorwa rero bivugwa ko bikorwa n'irihuro ry'ingabo za Kinshasa. Abaturage bavuga ko hari amazu menshi ari gusenywa burundu, ndetse kandi cyane cyane ayo ba nyirayo bahunze kubera umutekano muke umaze igihe uri ubarizwa muri ako gace. Ubwo rero ibyabaye kuri tariki 24 andi makuru yemeza ko mu duce twa Bidegu na Rubemba humvikanye ibitero by'amasasa aremereye bikozwe na FARDC n'abambari bayo. Abaturage bavuga ko ibyo bitero byakozwe bafashijwe indege zagera abapilote zizwi nka drone zasutse ibisasu mu mihana ituwe bikangiza amazu ndetse n'ibindi bikoresho by'abaturage. Hanyuma tukiri ku makuru yo kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo, inteko nshinga amategeko igiye kwiga ku kwambura icyizere uyu guverineri Jean-Jacques Perusi. Murabizi ko amaze iminsi ashinjwa ubugambanyi no gukominikana M23. Rero umwuka wa politiki ukomeje gukaza umurego, aho biteganyijwe ko kuri wa kabiri tariki 28 Mata ikavimvira muri Uvira hazabera inama ikomeye y'inteko nshinga amategeko y'intara izibanda ku kumva neza no kuganira ku cyifuzo cyo kwambura icyizere uyu guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa Jean-Jacques Perusi Sadiki ndetse n'umwungirije. Iyi nama izabera ku cyicaro cy'agateganyo cy'inteko nshinga amategeko kimuriwe ikavimvira ahaherereye ibikorwa by'inteko mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo mu bice bimwe by'intara. Biteganyijwe ko rero abagize inteko bazaza gusuzuma ibirego bishyirwa kuri guverineri ndetse n'itsinda ayoboye mbere yo gufata icyemezo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku buyobozi bw'intara. Hanyuma amakuru aturuka mu nzego za politiki ndetse no mu bakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko iki cyemezo kiri mu murongo mugari wa politiki y'igihugu, aho Perezida Tshisekedi ashobora kuba ari kugerageza kongera gushyira imbaraga mu buyobozi bw'intara, cyane cyane agabanya uruhare rw'abangiriza umutungo w'igihugu, nubwo nawe abamurwanya bamushinja kuba umuyobozi mubi. Bahati Lukwebo uyu wahoze ari perezida wa Sena ya Kongo kandi akaba umwe mu banyapolitiki bafite ijambo rikomeye mu burasirazuba bw'igihugu, bivuga ko yari afite uruhare rukomeye mu ishyirwaho ry'ubuyobozi bwa Kivu y'Epfo no gushyiraho guverineri uriho ubu ariwe Jean-Jacques Perusi. Icyakora ibimenyetso byavuba bigaragaza ko ashobora kuba ari kugenda atakaza ijambo mu mikorere ya politiki y'aka karere, mu gihe ubuyobozi bukuru bw'igihugu bushaka kongera kugenzura no gushyiraho ubuyobozi bujyanye n'icyerekezo cyabwo. Hanyuma ni Bahati Lukwebo yanavuzweho rwose. Ubu ngubu mu nteko nshinga amategeko yavuyemo yareguye, aravuga ati ntabwo nshobora gukomeza gukorana na Tshisekedi, kuko Bahati n'umwe mu bantu batigeze bashyigikira ihindurwa ry'itegeko nshinga Tshisekedi ashyize imbere muri aka kanya. Rero ubwo rero iyi nama nk'uko bigaragara iraza kuba ku wa kabiri, ariko nubwo kugeza ubu nta tangazo ryemewe na leta cyangwa se ibiro bya perezida riratangazwa ku mugaragaro kuri iyi gahunda, ariko abakurikiranira hafi bemeza ko impinduka ziri kuza cyangwa se ziri kuba zishobora kugira ingaruka ku miterere y'imiyoborere mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu mibanire y'amatsinda ya politiki akorera muri ako karere. Ubwo rero iyi nama izaba ari ingenzi cyane kuko ishobora no gutuma ubuyobozi bw'intara buhinduka, bikagira ingaruka ku micungire y'ibibazo by'umutekano, iterambere ndetse n'imibanire ya politiki hagati y'inzego zitandukanye. Abaturage ndetse n'abakurikiranira hafi bya politiki muri Kongo bakomeje gutegereza ibyemezo bizafatwa, dore ko bishobora no kuba intangiriro y'impinduka nini mu buyobozi bw'intara ndetse no mu mikorere ya politiki y'igihugu cya Kongo muri rusange. Yes, reka rero mbashimire cyane kuba natwe hano kuri Ibakwe Media TV 5/5 turakomeza kubana.